Kajing kenduk lang jing kena school barim na kebenta kajing rakhi ya ke golden jubilee. Kani kalong kajing pentep saborok ki kena school barim ki bla puli ha ke school jongi ke Riwar Mihngi Presbyterian Secondary School Umtong pakajia kenduk lang jongi kanlong ha ka khatlai tri ku September arajar apusan ha ying school ha ka poj po jemen stab sni sajan. Kumtala khot ngo bhaya borok ki kena school barim pakinya poilang ha ka te sni. Kajing temu jangan kajing siam lang kalau nak benta banyak perkat ya kajing Donkam bat ya kajing no senyang kebia day bagi kajing rakhi penkot ya ka golden jubilee jangka school keban sepenlong hau benai Oktober arajar arpusan ya kajing pensyai bero kebia day bagi kajing siam lang hak tegasngi insayo lingba itemen basan el kharshandi iblalong i headmaster berim jangka school kajing dan lang jong pi kepensykan bat amen sem yangi kublai shibun